नहीं मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। फुंगाई के मखं सुया करे porn वीडियो से सगंनाय करो, ब्लू फिल्म से सगंनाय करो। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। नाई पे में बोरे तामला खन्याय बरी तो करे, गर्लफ्रेंड तो करे। But the horrific Kolkata rape and murder of a junior doctor was found dead inside a government-run medical college and hospital's seminar hall in Kolkata. Doctor no pointo phioglia gang rape khayei bethari klang thanga. India wa porn video mani pura ban na nango. Saimi asin thagu Narendra Modi ba tam amte herong ne action na hari bondo khaya. Tang manla aj rape khane borok bo rap khanyan sakang porn video sen naine rap khaipu tai bini funo bo gabama ko pornography content video am hai mangka bini funo a rapist rok ngkha sakam hai borok no sui rok no pano kisan nai thok ka sajugoi bong ni beskang ri di borok a sui no pano rap khaini betharnai jat rap khaini jat a sakam hai bong ni bekha je a rap khaijang nei berei bo bini 36 घंटा ni duty pai nei horni duita wo rest khane hanne a hospital ni seminar room o thangai nei bini junior rok bai kisa tiffin rok salai bai pai nei muktrei thangka jokhon ta aba hayeng kangke a horok khe to saimalia tai ni dino kangke a berei doctor ni kethei mangka dead body manka बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। गला दबाकर